Yatachini Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Sahabini leadership ke Assam Chief Minister Biplab Kumar Deb Nijoranibo. Chini society ba chini hoda abuna busuk jarate chini sarkar ni angoi ba sarkar ni pok angoi busuk jarate important nani nam abo chung chini sarkar ni khamata ho chung phaimani yagulo jara tabo chini society ni okra tonai rakna belaikana hamai maru borno khulomong ya phoro karon borok ni obodan bai chung chini 137 বছর का kabuskan jara kakal generation tonai ro abuna teibo tlangai ma thangnai abo chini kaisa own community ni kaisa tamai traditional chini festival a festival na chungkono dina phana chung kibui manya ba pogui manya ba tamai ni abuna chung organize khlayo tongai maya abuna base slide na chini government ni hongai chung kabang ma community ni bisingo chini sarkar ni hongai chung jara samajpati tongnai ba jara hodani okra tongnai ra hodani chaudhary hodani dabeng ba hodani sampadok ba hodani president omohai klaye bibhinno community nibo chung nai chini government phaimani yagulo borno chung honorarium ni hisabai borno chung priority dikha kintu bigoto dino chung nugo bigoto dino chini kabang ma hodaro chung tolao klaimani karon amonu chini bisingo chung tamai सरकारनि पक्षै फनांथों बा चीनी बिसिंति फनांथों जों खरकसना जों सुबा लाइमालायनि बागै खरकसना जों या तलायनि बागै चीनी गोबां जराबा जों हाय क्लाय तमहे अग्लो गंखा तिनिबो जों ताबो अमहाय जरानिबो जों सकायका ताबुले चीनी सोसाइटिनि बिसिंगो जों डेभलप हमनानि बागै बा चीनी सोसाइटिनि बिसिंगो जों कोजोबा कानानि साफिसिएंट ताबुकनि प्रेजेंट चीनी त्रिपुरानि गभर्नमेंट by state government penongthong by ADC authority penongthong tabo sufficient priority rui dongo tabo chungale proud feel ma khayo chini jara society ni head tongai rakno ba hodani jara okra tongai rakno chungale kena proud ma khayo bela kena habai maribo kintu bigoto dino chungnogo bosoro wai chapna chini hodani okra rakno piye government ni program ongthong ba chief minister ni initiative penongthong ba tribal welfare department ni initiative penongthong ba state government ni initiative penongthong ba ADC authority ni penongthong kintu bigoto dino omo high culture semnugya tabo tungsrusini sarkar khayo hone ang samani kogya tabo emon jagaba sum phaisa paita tabo society ni head rakno asukle সম্মান mano asukle সম্মান dijago tabo competition Homaso tini state government khai angkai kai next mada ADC ni authority ni hete khai borno tamai invitation dina ni bai domam tha kaise culture avos namda tha kintu bigoto dina omai sungugya abni bagai ang kobonga ni musungo chung jora bo kle chung tamai kokma sautam nai tini society ni bisingo chung jora bo rajnitik no chung depend khayo rajnitik go chung convert nai rajnitik bai chung Marsan laye rajnitik chung chini society ni bisingo tubu layo afrom gangai chini bisingo divide adong layo afrom gangai chini bisingo bibhinno class sokoyo angabo ni bagai kobona ni musungo society ni jagao tongnani nangnai politics ni jagao tongnani nangnai society bai politics na jodi ekloge combine khai gangai kai kono dina abo sakabo kasabai maya Kabung sang kabang ma level 3 khai sungnogo tamo isuta sini media publicity play sungnogo jara rajniti neta tongai ro society na nijini mutung play control phaini bagi chai to goi dogo jara political leader tongai ro society na daile nijini mutung play control phaini nai dogo obo hai gang kai जों society bahino orai pore mithanai karon society ni bisingo bibhinno different angle ni borok ba different category ni borok different sector ni borok chini society ni bisingo jani ja padamani jani ja hamdamani jani ja motumani tongi leba omo hai category ni borok rokno tuisi chung society khabo so a society was directly chini political ni ideology no sangara jagao thangai jodi enter khai ri gang kai society kono dina bos kango ragi meya ba kasai meya ba tamai hi kujugo koi meya abni bagai जों कबंगानि मुसुंगो society रंखा समाजनो सुस्थ
परिचालना खालायनानै आंनि हादानि बिसिंग सुस्थ परिचालना खालायनानै अबसिले ससाइटिनि मटो जोंनोबो आरो सिनिबो बेन आरो सुजागामा मरासिं कम्युनिटी बिसिंग सोशियो कल्चर अर्गानाइजेशन तुयै जों और सोसाइटी खालायजाबो सिनि सोसाइटिबो सोशियो कल्चर अर्गानाइजेशन प्लस सिनि ट्रेडिशनल कल्चर तुयै जोंबो सांगा आगमनानै थानायबो सिनि सोसाइटी डिपेंड खालायो मटो दंगो आ मटो न तुयै जोंबो सांगा मावनाय सोशियो कल्चर अर्गानाइजेशन सिनि सोसाइटिबो जों एजुकेशन दिग दियातियै एजुकेशन दिग दियातियै जोंबो जरा आगोबै मानखा कल्चरल दिग दियातियै जोंबो आगोबै मानखा बा विभिन्न सेक्रेटारि जोंबो आगोबै मानखा आबो सिनि बिसिंग रिसार्च खालायनानै अबसि सिनि सोसाइटिनि तमाय मटो आं सुदुनरगनि सोसाइटिना आं माहाय साव माने कइया सिनि एवरी 20टा कम्युनिटी दंमाने बिसिंग डिफरेंट हदा तंगाय बिसिंग जों अमननो मटो मादैनाय जों राजनीतिक नेताया राजनीतिक नेता कैसा जरा पॉलिटिकल में डायरेक्टली लिंक होनाय र बर से राजनीतिक नेता बरनि आइडियोलॉजी बर सामं खायनाय सोसाइटिनि आइडियोलॉजी का सोसाइटिनि सामंनो दै सोसाइटिनि सामं खायनाय जों दिनै अबनि बागै तलाव असु जराव जों कलायमा दङ दिनै बिसिंग जों ताबुसु पर्यन्त जों आगोलायनायखौ इभेन दिनै चिकन कम्युनिटी बिसिंग ताखौनो जों आईएएस अफिसार सगैलायनायखौ आईएएस अफिसार जों सगैलायनायखौ जों बोसोरला आगोलायमान खाबा आबनि बागै जानि जा एंगल पे जानि जा दायित्व जानि जा रेस्पॉन्सिबिलिटी जानि जा सिस्टेम जों थांगांगांगाय ऑब्वियसली सिनि सोसाइटी टेबल कोटोगो कानाय आंमा दंगो आंनि व्यक्तिगत ओपिनियन आबनि बागै दिनै जेहेतु फेस्टिवल आं दिनै नमरके 136 বছর কামে ইয়াগুলো आं दिनै फाइसो पाइखा दिनै नरक तमाय सम्मान बिसिंथि खायनो गभर्नमेंट बिसिंथि जों बसिने तमाय रेस्पेक्टेड जत डिजिटालिस्ट ऑफ बिसिंथि जों फाइसो काले माने बिसिंग अमना आंदने थानो कक साननि मुसुग जों एजुकेशन न बेलाय जों सीरियसली जों डिपेंड मा खायनाय कारण जों नुगो विभिन्न सोसाइटी लोग आगमनानि बा विभिन्न जाति लोग आगमनानि एकटानो कारण गांगाय गरम बिसिंग शिक्षित गोबां बिबागै शिक्षित न शिक्षाना बर बेलाय के गुरुत्व माने बागै दिनैसो पर्यन्त जों सिनि बिसिंग आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर टीसीएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर नेने गोबां मा तमाय डिपार्टमेंटनि कतर ऑफिसर ने बिसिंग जों बोसो जराते सगैले मान थांबा जरा जों मामो हायरकना जों वान सबै दिनै एजुकेशन जों बेलाय इम्पोर्टेन्ट मारिनाय बेलाय जों गुरुत्व मारिनाय अमना आंनानै थानाय कसाननि मुसुंगो दिनै पॉलिटिकलनि लीडर्स सोसाइटी जदि जों स्ट्रंग दङ गांगाय पॉलिटिकल लीडर रखना जों सोसाइटी से कंट्रोल खायनाय कोनो दिन पॉलिटिकल लीडर सोसाइटी ने कंट्रोल खायनाया दिनै सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिनि गवर्नमेंट सिनि स्टेट गवर्नमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जत सोसाइटी नि समाजपति